A šta kažeš oko 8 uveče juče? Pa da, juče oko 8 uveče su krenuli da seku i moja drugarica kaže, vidjela iz prozora. A kako pobedili na izborima i ovo to? To prosto su Tomini, zato što su Tomini ovdje u ovom sportskom centru i nema ko drugi da bude. Mislim, da naprave balon za fudbal ovdje. Zamisli, nije im dovoljan sportski centar, što ima salu. Znači ti da takav bezobrazluk i da nije došla ta policija, ne bi sve ovo postekli. To bi 7 stabala skinuli. Posjeći i ovo što. Ja bih sad ovo posjeti, a ovo neće ti normalno, ali vlad došli na stvar, sve njihovi stvar. Ne, pa nekom čuti. Dobra. Pa jeste, upravo mi. To sve ide sad... Kako je naš to balon gore, gdje danas povuka? Na Kaljini 3 terena da bi napravili balon. Koji su svi koristili, a ovdje samo ta vremena ti 6.000 dinara, daj ne zjebalo. Njih briga pre, čovjeka kaže ona, razumeš, šta njih briga pre, oni gledaju samo tvoj internet da naprave malo dužne pare i šoko njih briga i za drveće. Oni bi oni ljude bre seku, bre, ne. No dobre, ne interesuje ih ništa, jeba. Kako je divno, ono bilo što se ne srcevam, to je, i kako je lepo, stvarno ova tradicija, to bi se lepo napravio. Nemoj ti živiš u ovom gradu, normalno, majke, da ti daj God, da se svi iskreni u toj zemlji, potpuno popravljeni. Pa tako će da bude, najvjerovatno. Što najgore, svi pametni će morati da odu. Ne znam, kao ne može s njim da provede jedan dan. Ovo ti je kao genocid sad. Ovo drveće doživjelo sudbinu Srebrenice. I ko će da ide u Hag? Ovo je Zupržić.